Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje sicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze kulungileyo laphana-ke ungixhasa ciniseke ibhathini subscribe nje awubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi zonke iy'ndaba ezintsha ngizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udawulethele lona namhlanje. Umlisa-ke laphana-ke u-M_K-ke usevese akutshele-ke uZuma-ke laphana-ke kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngami-ke mina into enza nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzwe wena sicela ukuthi uzwe le vidiyo noma-comment section usho umbono wakho-ke ukuthi wena ucabanga kanjani-ke sigcine ibhasi nje subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nako-ke le vidiyo-ke awuthokozele. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ugodole okankomgodole umfana, niyalwazi udaba. Ngane zakwethu, ma-MK amahle. Ngithi ake ngithi ukunithi nje fahla kancane ngoba nge-media briefing ngangikhona eSandton. Ukuba khona kwami eSandton yathi mayiphela i-media briefing ngabizwa kwahlalwa nami phansi ngacelwa kwathiwa siyacela ungalinge uqale ukuthi mhlawumbe ukhuluma ukuthi hayi lento eyenziwayo asifuni kufanele kuliwe. Yebo, wabe sethu baba uNcamalala, lalela-ke mfana, njengoba ngicela ukuthi ningalwi ingoba icala sengilifake ku-International Court, kusho ukuthi-ke inkantolo yamazwe omhlaba leli icala lokurigwa kwemiphumela. Uma ningaqalisa ukulwa ngeke besayithatha serious lento engiyenzayo, ayikho into esizosiza ngoba siyobe sesiqalile ukulwa kanti lento kufanele isolvwe inkantolo yamazwe omhlaba. Ngimzwile nje ubani lo bathi ucommissioner wamaphoyisa ekhuluma into engekho laphana ethi amaphoyisa awabizelwe i-MK. Amaphoyisa lapha kwaZulu Natal abizelwe i-MK, awabizelwe any political party, abizelwe i-MK. Lungileka ayeke ehlaleke lawo maphoyisa lapho kwaZulu Natal, ningalinge niqale ezokulwa sibalayeni uzoqamba ubani umkhwanazi. Ngimzwile nje ekhuluma amampunge ezothi amaphoyisa alethelwe i-MK, alethelwe yona vele i-MK. Ngicela ukuthi-ke ngane zakwethu siyibambe la siyibambe khona. Ngiyabonga kakhulu nje ukuyibamba kwenu ngendlela eniyibambe ngakhona. Ngicela nehlise imimoya. Icala lisenkantolo amazwe omhlaba, International Court. Asingaliphazamisini, asingamphazamisi uNcamalala ngendlela akasadila ne-situation ngakhona ukuthi bese simoyeni. Uzogcina khona ukuthi yonke into igcina ihambe kahle. Ningakhathazeki futhi ningephuka imimoya. Singama-MK sizobekezela. Angeke nje size sihluleke ukubekezela. Impumelelo siyakiyo impela singabantu abamnyama, bayathanda abathandi. Ilokho nje ngizonicela khona ngane zakwethu akukuningi. Ucelile impela wathi uma sike sazama ukuthi mhlambe siyalwa, ila izinto ozobe semosheka khona njengoba icala seliku-International Court. Ngiyazi nibaninga nenelisekile ma comrade ma MK, nifanela nje nami nama ngenelisekile. Kodwa ukungeneliseka kwami bathe cha, asimeni eke gadle ngayo inkantolo yamazwe omhlaba. Ngane zakwethu, ningabakwethu, ngicela silaleleni uNcamalala asekushilo njengamanje, singabe sisaphazamisa kuleli igxathu aselithathile. Ngiyazi ukuthi bakhona abaloku bethi hey siyasola ukungena ku-MK. Akuwona-ke ama-MK lawo, fanele nikwazi lokho. Akuwona ama-MK, thina sisazonqoba, thulani nibuke. Ushilo umfowethu laphana wathi thenga upopcorn uhlale phansi ubukele imovie, isazodlala ifilimu. Hey.